Салам достор, жалпы барыңыздарга Авторынок Бишкек Риом Унаа базарынан бүгүн 2019 жылдын 21 декабры бул чыгарыштан ошол алдыңыздагы көрүп турган автолорду бааларын көрсөтөбүз. Lexus, Forerunner, Exped, Mercedes ар кандай аралаш чыгат. Бүгүнкү күндөрү баалары канча болуп жатат? Анда эмесе көрсөтүүнү баштайлы. Mercedes-Benz G500 срочно дейт. 134 000 км жүрүптүр. Жылы 2005 автомат. Дөңгөлөк размери 21 дейт. AMG выхлоп, подогрев сиденья. $23,600. 0555 98 88 81. Кара түстө кожаный салон отуруштары. Lexus LX 570 жылы 2012 5.7 бензин $23,000. 551 70 27 40. Арткы сиденьелерде эки мына жеринде азыр жакшы көрмөй атат. Эки монитор бар экен. Арты жагында отуруштары кара түстө, кожаный. Lexus LX 570 жылы 2015 5.7 автомат 8 уступка дейт. Болгону 14 000 гана километр жүрүптүр заводдон чыккандан бери. Дагы бир жолу айтып кетели, $79,500 экен баасы. Номери 0559 88 86 88. Азыркы тапта бизде Кыргызстанда эң алды болуп жаткан Lexus'тардын бирөөсү десек болот. Номери учет азыркы учурда транзит номерде турат экен. Россиянын учетунан чыга элек. Lexus GX 460 жылы 2014 77 000 км жүрүптүр. Коробка автомат, объем 4.6. Свежий келген дейт. Америкадан келген, расстановка болгон, оформление бул элек дейт. $45,000. 07 62 53 39. Mercedes-Benz KL 450 жылы 2007, объем 4.7, $168,000 км жүрүптүр. $12,900. 905,000 км. Соңғы эсептегенде 905,000 сом дейт. 0555 93 34 99. Toyota Land Cruiser 200 136 000 км жүргөн, жылы 2012, объем 4.6, $36,000 срочно. 0706 07 77 69. Lexus RX 350 жылы 2010 3.5 автомат. Полный комплектация дейт. Не Грузия деп жазыптыр. Бул токтоп айтканда Грузиядан келген эмес дейт. $21,000. 0700 64 64 08. Достор, Nissan Patrol'дун жаңа үлгүсүндөгү жол тандамасы унаасы. Пробег 125 000 км жүргөн, объем 5.6, $26,500. 0508 88
3388. BMW X5 жылы 2007, объем 3 автомат, $16.000. 0555 38 35 68. Range Rover 215.000 км жүрген, жылы 2009, объем 4.4 автомат. Свежий келген, остановка болған, оформлениедағы болған. $18.500. 557 27 33 55. Toyota Tundra 171.000 км жүріп тұр. Жылы 2006, объем 4.7 автомат. $17.000 деді. 007 11 17 47. BMW X6 транзит номерді 154.000 км жүрген, жылы 2008, объем 4.4 $17.700. 0773 05 20 14. Toyota Forerunner 201.000 км жүрген, жылы 2003, 4 куб автомат, газ, бензин. $12.300. 501 86 18 51. Lexus 470 жылы 2007, объем 4.7, bir хозяин екен, басы $27.500. 078 01 51 38. Toyota Highlander жылы 2008, объем 3.5, 151.000 км жүріп тұр. $18.300 деді. 0779 90 99 99. Toyota Sequoia жылы 2011, объем 5.7, 171.000 км жүріп тұр. Сухой штат деді. $32.000. 550 92 03 77. Toyota Prado жылы 2018, объем 2.8 дизель екендігіне ескеріп қойыңыздар. Коробкасы автомат, $57.800. Полный комплектация 550 53 00 05. Lexus LX 570 жылы 2014, объем 5.7, без вложения идеальное состояние. $58.500. 779 52 46 42.
Салонны сіздерге жақсы көрсете алмай атабыз, сыртынан көрсетіп қойылам да, артына. Бұл 570-тар ең алдыңғы автолардың біресі десек болады. BMW X5 жылы 2016 гибрид, 2 объем. Мощності 315 мың, 315 атты күші бар екен. $54.900, 550, 58, 30, 83. Lexus RX 350 F Sported жылы 2013 Америкадан келіп тұр. Свежий перегон дейді. Идеальный состояние. Үстінде люк бар. 4 ВД. $31.500, 0550, 47, 28, 47. Lexus GX 470 жылы 2005, объем 4 жеті автомат, идеальный состояние дейді. Газ бензин $21.400, 0709, 48, 48, 39. Toyota RAV4 жылы 2015, 25 автомат, $23.000, Америкадан свежий келіп тұр. Идеальный состояние дейді. 0578, 50, 10, 50. Достар, біздің бұл чығарышымыз аяғына шықты десек болады. Бүгінгі чығарышымыз аяғына шықты. Видеолар жаққан болса лайк басып қойыңыздар. Дағдылы болса кейінгі базар сайын қалдырмай көрсетімді улантырыңыз. Видеолар жаққан болса лайк басып қойыңыздар. Сұраулар болса қалдырыңыздар. Сұраулар бойынша көрсетімді улантамыз. Көрішкенше.